For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors are as of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Kardon pini Newsfast Karbi Anglong berta tham jibang hindi sami sunali rong pipi. Apra se berta thi pen arjek tha. Kitidung ali kelong jia pan sitolijan pen pangtheng prangadak atowar kaselam ke oi. Silvita lang mili ahawar aron repen sangti kipur a missionaries a hormu nepsi long lekang lem khangdun nang jipu usuka tum CM apan anu kapasu. Kothalguri alongta tourist dimdo hadak langson thomajat aporpen chekir laver tourist department a EMRD kipi kinang sot. Jirsong teron koila ki purdun pen metanga hem chelele det apia potum kisung. 3 number hulukwa FP shop along Harsun KR Kitu Kejor. Central State Lapen Karbi Anglong Autonomous Council along BJP Arat Pangri Kacharia ja Kongchirailo Laso Hut Kithidung Kache Larke Vanji Pura Raphan Semechi PC Radatumpen BJP Aphan Ingwaisi Rat Pangri Kapacharia ja Kong Hodailo Bonta Hok Petke Towar Ki Bui Kapaching Thur Anat ke BJP Atum Aseme ke Deng Ateng Pen Chitonte Det Asonlo PMJSY Askim Asai ke Deng Pen Kiklem ke Ongdung Atowar Kiklem Pon ke Asai ke Oi Tektik Asonsi Thekpon Longlo Sonsi West Karbi Anglong District Bitung Reng Thama Constituency Arlo Sotulijan Pen Phangtheng Phrang Adak Mesen Kedam Kebang Awarsai Kipiji Aphan Pusi Ratpang Riatum Pen PMJSY Atowar Selamlo Laswa Long Non Kachari Bom BJP Arat Pangri Atum Pen Chelang Dunang Jiputa Radatum Pen Ningje Pon Lapuson Asai Kiklem ke Oi Pulote BJP Parivartan Ratpangri Pu Kachepu ke Chetonte Datpo Puta Radatum Pen Ningje Pon Pinpur Me PMJSY ke Government of India Pen Rongso Rongbot Atowar So Doan Pathimuchot Si Towar Pi Along Pachetok Dun Thai Ji Aphanlo Bangso Skim ke claim anta ke mesen nangji Aphanpura India Sarkar Ato National Quality Monitoring Lapen State Quality Monitoring Atumsi Towar ke me Lapen kahino aputhak langchari dun bomlo Kachini dunateng pulote NQM Kalite SQM Atum Towar ke me Lapen kahino aputhak Towar ki boy adim aklong pen amatsi online report athak asai kam atumaphan palewek nangji Kamang hume me alama bangke Sotolijan pen phangtheng phrang kachileng atowar ke kitang det pen cheklo ejon angbong kachi thar lap lapen towar pi kimi athak bapso clear arong wangset ke koson a report si PMJSY State Quality Monitoring asai phuatum pen ke lolo ne puta chirok tok araratum pen ningje Lasila bangso atowar kaselam kasa oi hektik pu radatum akoi kipi along Karbi Anglong Autonomous Council PWD asai kam ahin pen puthot kelang dun thu parsik nangji akenang sot atheke radaphan kapanong tang ason anke radatuma phan ki mesensi pinangji dongka mukam pen komol kathar Newsfast Karbi Anglong arlo asontin asai along ta aron repen Cyclem si apok cepat hi ipuke akimi alam kalilo Council pen hukum kipi kaprek
Keklem Iason, Kapreku, Alamki, Apong Klanglo, Sonsi, Pumanja Central Range, Forest, Keparlo, Silveta Langmilia Howard, ACF, Bikram Singh Rongpi, Methangasai Kelangdun, Kepang Krevia Jok, Sangtiki Pur, Atum, Machineries, Ahormu, and Ponsi, Langroy Kaparnu, Longle Inglemlo, Laswa Joine, Kanglem Ingdang Bomlo, Lapen Tengpi Arong Anta, Nahogdunlo, Bangso Puthak, Prabjin Pen, Aronre Sangtiki Pur, Akor, Machineries, Ahormu Kangnangji Lapen, Silveta, Langmili Ahawar Alongle, Kanglem Pen, Raikom Nangjipu, Jongdunsi Usukatum, CEM Turiram Rong Hangapan Panongsi, PCCF, Abhijit Rabha, Arideng, Pinpura Lopajir Dampusi Usuka Kongchunbang, Jintu Hajorika Pen, Newsfast Karbi Anglong Along, Birtanang Pale. ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত আজি আমি এখন স্মাৰ্ট পত্ৰ আমি দাবী স্মাৰ্ট পত্ৰ এখন প্ৰদান কৰোঁ PCCFক অভিজিত ৰাভা ডাঙৰীয়াক আমি এখন স্মাৰ্ট পত্ৰ প্ৰদান কৰোঁ আৰু স্মাৰ্ট পত্ৰখনৰ আমাৰ দাবীসমূহ তেনেকুৱা ধৰণত আমি লিখোঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ যোনবিলাক বালি যোনটো খলন নামত ব্যাগম যোনটো মেচিন যোনটো ব্যৱহাৰ কৰি আছে আমি জানাত সেইটো কোনো পাৰ্মিশ্যন নাথাকে পাৰ্মিশ্যন নাথাকাত ইমান ডাঙৰ ব্যাগম মেচিন লগাই যোনটো খলন কৰি আছে কাৰ্বি আংলঙৰ যোনবিলাক আমাৰ নদী পাৰত যোনবিলাক খলন হৈ আছে অনাগত দিনত ভৱিষ্যতে ইয়াৰ ভয়ানক এটা মানে গোৱাৰ খহনি এটা কাৰ্যসূচী এটা হ'ব বুলি আমি আশা কৰোঁ সেইকাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰোঁ যে ইমিডিয়েটলি যোনবিলাক আমাৰ যোনবিলাক মেচিন যোনবিলাক খলন নামত যোনটো ব্যৱহাৰ কৰি আছে এইবিলাক ইমিডিয়েটলি বন্ধ কৰিব লাগে আৰু যদি অনাগত দিনত যদি ইমিডিয়েটলি যদি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে যদি কোনো একশ্যন নলয় তেতিয়াহ'লে আমি অনাগত দিনত উচ্চকাৰ তৰফৰ পৰা আমি হাই অথৰিটি লৈ বা ইয়াৰ ওপৰত আমি জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ আমি ব্যৱস্থা হাতত ল'ম আৰু সম্পূৰ্ণ এইটো যদি ইলিগেল ইমিডিয়েটলি বন্ধ কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী আপোনালোকৰ যোগেদি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি অট'নমাছ কাউন্সিল কৰ্তৃপক্ষসকলক আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ Pini 24 number Deopani constituency 3 number Holukwa Arongalong F Bishop Pualong Harsun KR Kitu Kejor Non-Malam Han Hormu Lapen Kaprek BJP Sorkar Pen Ador ke Papatajok 3 number Holukwa Puarong F Bishop Pualong Rong Asotum Sang Lapen Harsun KR Kejorhud Akitu Aki Uisi Kejorpon Lasi Halada Kadadatum ke Kosonsi Lapuan Akitu ke Nampon Puma Lapen Kechopuma Puta Ningje Lapen Ake Joy Penle Nanglodun Pusitami Ponpi Pusi Haladak Arong Aratum Aning Kipum Pen Ningje Pon এনেকা দোকান নাথাকাৰ কাৰণে আমি দিব লগা হৈছে আৰু তাত লেমছৰ আণ্ডাৰ পৰাই পিঁয়াজটো আমাক দিয়া হৈছে চৰকাৰৰ পৰা অহা বুলি কৈছে আমাৰ ছেক্ৰেটাৰীৰ লগত আমি আলোচনা কৰিলোঁ হয় বুলি চৰকাৰৰ পৰা আনিছে কিন্তু লেমছৰ ছেক্ৰেটাৰী হ'ল ৱেলছৰ টংপাৰ আৰু চেয়াৰমেন হৈ গ'ল খগেন তৰণ এইবিলাক আপোনালোকে জানিব পাৰিব তো পিঁয়াজৰ এতিয়া বৰ্তমান দৰটো কিমান দামটো 40 টকা বেছি বুলি কৈছে বিজেপি চৰকাৰ পেন কাপাঠিক পন পিঁয়াজ ador kiso apor hot anon ador kekom pubang pupesi non ta piasa kitusi da ni tuma lemstong ki piji phan ladak ke paji ratum dolo si ni tum pulo pias kitu ni tum koson non ke enpo lapen ji ni nilikai long first time lo bozar long talason ta pias heglong lela lapen nilikai long nason pias ke chutalong lela lapen heglong lela pini BJP सरकार परिवर्तन सरकार बिनामूल्य पुआलाम कानिंजे आकेजो पेंकी पियालाम कानिंजे पिनी लाबांग सो पियास की थुसी मुनेरा फान कांगनिम ही सोनसे कानिम थु कानिम उयांगनिम सी पुसे एक क्लान प्लुंगलो मा तेलोगा डेट ऑफिस में लाबांग सो अंगनिमा का ओनिदेलो लासे पियास आदर के सो पेन लापेन फ्लिके आदर पेन सी पोनांगी पु नेली सांग के लोंग के दात लिंथों के ब्रा प्ली समे पिनी लाबांग सो पियास के पोंजी फानी टमाटा लासे गवर्नमेंट नाकाचेरी चौकचे बीजेपी सरकार नाकाचेरी चौकचे के चौकचे आलाम के लालो जे आके जो पे मुनीरा फान की पी पुआ अजोने मने नॉन के मुने बा केसो फांसी नो नाकाको नागा पापा जी फांसी पॉलिटिक्स नां क्लेम बोमलो लासे लासन कुलोते रारा तुम बिसारां पो नोना परो हो এটো বেয়া পিঁয়াজ খেলতো বেমাৰ হ'ব মানুহ এটো পিঁয়াজ নলওঁ আকৌ আমি Sapapani Pensar Binong Timung Newsfast Karbi Anglong Soching Thingta constituency Arlo Kothalgori Mongol Ingti Arongadung Aprang Penta Turis Mate Kijui Kilang Adim Dopua Joini Hadak Aporohut Kaprek Akaya Tum Dampen Kijui Kilang Dam Abang Dopikpu Bangso Turis Dopua Lam Arjulongsi Pini Newsfast Karbi Anglong Apherangkia Dimalong Humdi Dam Soching Dhenta
Kothalguri nilapani pu aturis do pu bangke Julong bom lo stame ladak na humri repin lang lasi pini nilitum Newsfast pen nilitum Julong pen itum nang humri lo labang sodim ahok pet pen ladak lang me pik lapen ining ing sampik an labang sodim mane kijui kilang adim lo mane Karbi Anglong pen ke isi turis pen ke lata kilang men nai lo nili ke thekam long bang ke lasi labang sodim jata asik amung bang avela ladak CMEM lapen la solom la Karbi Anglong autonomous council along kacari ka ke thek ding tom hanta chuning rilo labang so turis along ke pamisten ji phan nang tom hasta me chuning rilo lapuan Karbi Anglong turis ke open ke la bang so dim ta la nilapani long ta ilong mane Karbi Anglong pen isi mesten turis lo pusi nili stame thekam long lo lapen kadu ka bearat stame thekam long lapen isi ningdu ka bang ke la puson lo ladak ajat kaprek atumbang ke labang so turis along malaso nila pani alang roy long nang lang bang dopik lo stame litum Karbi atum Karbi akhe tumbang ke litum ladak lang chilang bang kompik lang lasi labang so dim nang litum stame chuning rilo mane nang chilang pen mena imina Karbi Anglong long an so se kapaching thurji pan stame nang litum mane phan chuning ripar lo lapen la CMEM tum stame labang so dim RDP pen nang litum labang so towar stame asabo kahing no dolang lasi labang so dim lapen kangi lapen kijoi dim stame ladak bunai nilang lasi la so dim ka bunai ponji phan stame Ahok ahak kelang ni ing sampik lapen isimang humimi alama bangki ibivet alang ahut pen color ka ceprek ke thomdo isia por ke aker isia por bangke akilir lapen isia por akilu thek damlongji lapen karnuk 150 feet an bag dopu bangso tourist adim nilapani tourist place pusiki ear lasi Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong keja CM Tuliram Ronghang an parta tourist department lun sing teron hada kijui kelang adim mate kangnia dim telong hanging bridge an parta kaprek paching thura sayamu dengte mesenji lapen local MSC kacherong pipi RD ki pidun kenang sot pusi hada aratung chuning ripon akhai pulote dopik lo akhai lolo penta bang piklo lapen ke ili Karbi Anglong arat tumke la sodim ke bang kom ulang ba chini ni deta hai po la si nali tumta non thepon lo iklong lo la sodim apaan ke lang me bon sitame ningduk me alam do la sodim ke bang phan ke chela da towarta la an me sitame ladak ta kelang adim do pusitame kangnya dimta abelang lasi ladak ta pangthir u elang stame ladak Karbi Anglong ke thek ding atum hanta chuni rilo je ladak na humri pen na kasalami phan alang lito hanta nilihin penta chuni rongmong wepen jersong ingti Newsfast Karbi Anglong Non malam saban beer time tong singa. Come one, come all. Langi TVS Motors opposite of Tarlangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare part and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Beer kang tampe na chirui thulo. Number 25 Nilip constituency ke parlo Upper Tarapung Sarthe Rongphar Arong Amikar Singteron Lapen Philosori Phangchupiao Supo Jirsong Teron Arta Ningkan Kreistroxi Ingbodetpu Ludu Puadim Koila Kanghor Dunji Pusi Surihini Recreator Cap Aningkan Hempen Damjui Non Anta Hem Nang Chilele Detlo Bangso Oso Chiklo John Inkoira Isi Anlo Bonta Non Anta Hem Nang Chilele Detlo Bangso Oso Phan Theklong Abang Aling Sita Nepchekra Berta Nang Pachini Vegjia Phansi Apie Potum Tuning Ripon Kachini Jiadim WhatsApp number 7086723919 Hello Pinpur me Singteron Lapen Philosori Phangchupiao Supoke Jirsong Teron Inutvet Inut Awsota Chiklo John Inkoira Isi Anlokangbo Bonta Non Anta Hem Chewang Vedetlo Pusi Apia Potum Amikri Meklang Pensi Chonghong Pronglo Alang li anikan man alang li kam song dat damiglo ludu si kam gidun pu engke la kam gidun penta ba anud long tan ni tum khobor si en lo awi dak pen dam elu pusi pu kadok awi tum ta la si non na pi tan ni tum chi bisar bom lo chi thegi long le
amen ke jirsong teron pu arong ke long hoop village rong phara rong mane sathe rong phara rong pu Rapung Penjoy Sinteron Newsfast Karbi Anglong. Pini Kalyan Ashram along Karbi Youth Organization mate thihek pen KYO ingdeng throk mahangke thekarni katalon pon bangso hut kitab setame ron pon pini bangso amayalong KSU mai phusar im tokbi bojaru foundation Komal Singh Kramsa State Health in Charge Kalyan Ashram Khorsing Be Lapen Kalyan Ashram East Karbi Anglong District Committee Songja ing Tipen Chenglok penangan ke thegidi ngatum chetong dun pini bangso amayalong Charliao Somar atuma phan setame mesen alam lapen ning kerung alam thanpon anparta Charliao Somar atum Charlia hut ke do ke thak ki sung ke boy do pulote Kalyan Ashram along nang humri tame puta pinya mayalong mahangki thek arni katalon amayalong ningje pon West Karbi Anglong Amri Hawar kedam tanga chikloni phai krepli arni pen football tournament krida bharati pen patir piponsi pini an angdung kiti pathu ponlo bangso angdung kiti pathua jaimek along aluhi aman pen kachopa pon aluhi sarpo Dr. Sankar Basumatari head of department LNIPE Tepesia Sonapur alang lilake Santos Trophy University All India Federation Cup Junior Lapen Sub Junior West Karbi Anglong pen kelong dun abang phulo Dinesh Tiwari lapen Manoj Mahanti Anthony Rongpi in charge Ulukunchi Police Outpost Rong Asartum Chetong Dun Lason si pini so arlo atum tame angdung kiti along Lamalong FC pen Mohon Phador FC atum pen chepate si Lamalong FC atum 10 pen chepahai ponlo Lason thak si pinso atum setame Amguri FC lapen Sabuda FC atum cepate pon bom ahut hin bol ipum cethapsi aphi try breaker ketur pensi Sabuda FC atum cepahai ponlo labangso tournament misen pen kepachun thek apot imlang lumphui lapen provincing maslai atum aphan radatum suri amuluk kachoro pen kardom chupidun. Must thank the organizing committee, the Kira Varti of this West Karbi Anglong district for organizing such a very wonderful tournament and initiatives taken by the Kira Varti even in the this rural area. The very successful the competition which they have conducted. Really, it's a very wonderful and very fantastic. As I am also a fraternity from these sports, I must say that really it's a very grand success in my view because of so much of lovely audience getting out over here, and I also request the Karbi also to conduct such a wonderful competition not only in the football but in other games also, and mostly if they can also to emphasize the indigenous games of the India and of these localities. David Singh Teron Newsfast Karbi Anglong. Ini ya beta lepas di pajulo demi thame kardom.